sengishayele intandla bazalwane. Oh Jesus. Haleluya. Ngiphindze ngithathe ithuba bazalwane. Ngithobe kubadali bethu enkosini absentsha bazalwane. Nabo Nkosi yami engathi besingabaphakamisela ludumo lwetandla sishabela. Nkosi yami sithathe ithuba lekuthoba ubaba Mkhwanazi. Siyamthanda obabe, siyamthanda make Nkosi yami. Inkosi inkosise siyathoba phambi kwenu. Ngoba kuba ngekho kwengceku lenkulu nikhona nine njalo. Haleluya. Amen bazalwane. Siphindze ke sithathe lethuba bazalwane. Sithobe kuwo wonke lokhona longekhathi endlini. Babe bazalwane siyambonga babe wethu losezulwini losithwele wasiletha la ngekhathi endlini kuze sitomva kunyenyeda kwakhe. Haleluya bazalwane. Oh Jesu ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Hey bazalwane. Hey siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Sesikhona sithe khona. Sitobonga inkosi ngoba Dlamini sibonga bazalwane. Inkosi yambabala nami ngemsawayo. Mamihamba ngingasuye lo wenda kahle enkosini yambabala ngikuvuke nje kulamalanga ukukhumbula bazalwane kuqala kwami kuhamba enkosini ngangubambe ubili ikakhulu kwakugcwele sport empilweni yami. Ngithi ke ngiyambonga uNkulunkulu lo wasigeza sakhwesha. Ngase ngiya decide ukuthi ngikuphi ngikuthatha ngikuphi ngikuyekela ngoba kwakuyibambile impilo yami bazalwane. Inkosi yaze yakhuluma bathi la bekungene khona bekungaphumeli. Haleluya bazalwane. Namuhla bazalwane ngibonga ukuthi seniye nebhola TV nangabe ngingenela kune TV khona sengiyibukela ngekuthi ngihlangane nayo. Angisayisukumeli ngiyoyifuna ukuthi ngakuphi. Haleluya bazalwane. Bazalwane ngoba kunezithili sathane tingo uyagenda bazalwane tikugqilate lempilo yakho. Tikugqilate uyabona na umnathi wetshwala. Uyasukuma uhambe uyofuna lotshwala lela kukhona kanjalo nebhola wena njalo uyasukuma uyoyibukela lela idlalwa khona. Nakuta udlalwa nje emagames ngosomhlolo ukholwa makhumbi nemabhasi labheka khona. Yini badoswe umsathane bazalwane. Ekukhuleni kwami bazalwane ekuncaneni nje ngiqala ukuphaphama kubophela ingabi ngelisondo bekingaboshela. Bekungasetshenzwa ngelisondo. Bekungendiwa lutho ngelisondo. Bekungendiwa nje. Nemisebenzi kulelive ngelisondo beyivalwa. Ngepha waya sathane ngekudosa inhliziyo tethu. Watidosa yeweni. Sisive semaswati. Lamuhla ngisho inhlelo letihlelwako lebetingahlelwa ngemigcibelo tiyasuswa tibekwe ngelisondo. Lokusho ukuthi ukhonta kwethu uNkulunkulu sisive semaswati. Hayi akukhanyi kahle. Akukhanyi kahle. Bazalwane kuyinsaye yake kithi thina lesilandlini yakho ukuthi siyithandazele lo moya. Empeleni ngikhumbula kahle bekungendeki uboshele tingabi iyolima ngelisondo. Bekuyekelwa konke. Ekhaya bekuziyekelwe nemakhona. Ungaselwa atifunye besathi ukuthi
ngaleli sonto atati munye. Haleluya bazalwane. So kwahamba kwafika nasikhathi nasi la lapho khona eMaswati live selidzakiwe liyenzekeliswa sono. Haleluya bazalwane. Ngiko ke bazalwane ngithi angikubonge lokho. Nginemfakazi nje lokuncane bazalwane lokukhona. Uyathi ngihlele ekhaya itolo wase kuba nesidingo nje sekuthi angithathe izembe sengene ehlathini ngigawule ngahamba ke ngithatha izembe ngangena ehlathini ngahamba ngawugawula lobele kusidingo la ekhaya. Haleluya bazalwane. Ngisagawula wase chamuka lomunye babe athi ufuna lomunye babe acabanga ukuthi nguye wakhanza ukuthi angisuye. So ufike ke uyema siyaxoxa bemcala nami ukumbona ngizame sekembona siyakhulukhuluma nje ngoba lapha ekhaya akithi bazalwane kunesonto lelikhona la seNazareni besikude nalo ngoba kulihlathi kukhona lihlathi bese kuba khona lesonto. Uthi ke lo babe ngiyakhonda la Nazareni but ngilahlekelwe nemadvodza kude emadvodza la khatha endlini yaNkulunkulu. Bakhona bomake bagcwele but emadvodza kude. Uthi ke ngiyatibuda ukuthi kuba mayini emadvodza alahleke athumbekile akayi endlini yaNkulunkulu because anemathemba lamanye lakhona. Ngiko lo uNkulunkulu kuba wesibili kulamathemba. Sihlelike umthethe izembe bazalwane sahlala phansi ngalibeka phansi sayikhuluma inzalo safika la sivumelana khona ukuthi cha wena lo songene endlini yaNkulunkulu saluthandazela nalabangekho. Haleluya. Ibe inkulumo yethu bazalwane bathi umbuto aphi emadvodza endlini yaNkulunkulu. Asonzeleni bazalwane isetikwethu babe khona. Sikunzeleleka nithi nesisodwa sinemadvodza. Ngoba lasihlangana thina njalo njengoba bahlangana labomama akhona lataba sayahawulela yedwa. Haleluya bazalwane. Ngiyethemba nalabo make bakhona la sebahawukela bethu make masileni baye but asesizindleni bobabe sikucabangeni senza njani ukuthi ubuye emadvodza abuye emadvodza tothatha iposition yawo. Haleluya bazalwane. Sibe ngaloko nje nalo babe chazela ukuthi usukaphi ukusukaphi ungadla isikhathi lesithi bazalwane kanzi siku-fasting bazalwane sesifuna kubreaka. Anginoba nguzekela ngembili bazalwane ngifuna kuba mfisha kakhulu sitokhona kubreaka sambeni siyokudla bazalwane. Ngejake ngiyethemba phela lo esikubambile bazalwane kwengca lelipalishi lesijabule nyalo lelipalishi alisimcoba kwengcalo kangoba lona angeke lisihambe nalo nasesiye ekhaya ezulwini liyawa yimvo lesala ngemuva but moya lesimkhutshukelwa imihla lemalanga uyadzingeka uyawuphendula futhi. Haleluya bazalwane. Live la uNkulunkulu bazalwane ngifakazele ngalo Sunday live 2 Samuel chapter 23. Alike suke enhlitweni yami liqhubekela hlala bazalwane. Uthe umgcotshwa kaNkulunkulu nabangilethela le message lavuka nje lemangetinyawo ngabathe yini inkosi kangaka but le mangetinyawo. Haleluya. Sitawukhumbula ke ngicela ukuchaza kancane ngale ncwadi yaSamuel
Le ncwadi lena ibhalwa nguSamuel ebudzaleni bakhe. Samuel ke siyathi lokuthi abenetimbo letinzathu lebetikhona lebe umsebenzi lebekawunikwe nguNkulunkulu. Kwekuqala Samuel bekangumpriest, haleluya. Kwesibili Samuel bekangumprofeti kaNkulunkulu. Kwesithathu Samuel bekangumholi wesizwe saka-Israyeli, haleluya bazalwane. So le misebenzi ke yayila kuye yonke uNkulunkulu bekayibeke la kuye. Ngekuhamba kwesikhathi kwefika buthakathaka esiveni saka-Israyeli. Bathi nakufikile lo buthakathaka bathi khanza ukuthi lana bakhona basetulu kakhulu base bafuna ke kwehla babuye batofanana netive tonke, haleluya. Mulapho beSamuel wase ustep down ngekuthi bantu bafune kusuka ebukhoneni baNkulunkulu bafune ukuhlala phansi kanye nebantu laba amati kahle uNkulunkulu yethi bona uNkulunkulu bese bamati futhi ke bese bambonile nemandla akhe. Bathi bafuna kutoenda njani utongene kumnyameni kanye nalaba sekumnyameni labangakuboni kukhanya kwaNkulunkulu. Wabinda ke ukuthi Samuel ende njani ke nyalo a step down kuvuke nabo lokufunwa abantu. Njena namhlanje lamuhla lelivi laNkulunkulu liyacompromiseka kuvuke nabo lokufunwa abantu. Uthi abashumayeli kahle nabashinakathi ebebeke lencwadi le shumayelo ekuyibeke kanje beyitawuba kahle yini indaba mlo wekuthi abashumayeli lo mshumayeli nganaku lokutamjabulisa umuntu beja ushumayeli nganaku lokubi sonke ufika ke athola kubhekwa lapho. Bantu bafuna lokutabajabulisa lesizwe saNkulunkulu ema-Israyeli ahawukela itimbo lebetingekho emgomeni waNkulunkulu ukuthi bona badenge uNkulunkulu bekababeke ngekuthi bona batawakukhanya utase ulanza lesizwe saka-Israyeli so usiletha kuphi-ke nyalo so usiletha amini lesizwe sebetive sithi kunasizwe lesikukhanyeni bathi besuka ayebumnyameni. Asifuneni lokukhanya bazalwane kuqala. Sifuneni bona. Singayi kumnyameni. Thina nje ngoba sesinda asibhekene embili. Sifune lokukhanya. Lokhu utholile nyalo lokukhanya. Funa kwanze kufune ukuthi kwanze kuyembili, haleluya bazalwane. La kule ncwadi bazalwane sitawufunza kusuka kuvesi 13 sigcine 17. Chapter 23. Nasini bazalwane. Samuel is verse 13. Ngesikhathi salakuvunwako tingwazi letintsatfu kuletingemashumi lamathatfu tehlela kuDavide ngasemgedzeni wase-Adulamu. Incumbi yemafilisti isakambe esigodini semarefu. Ngaleso sikhathi Davide abesekhatsi encabeni kanti libutfo lemafilisti lona laliseBethlehem. Davide wativela asomile wase uthi awu kube mane kungaba khona loyankhelela emkhulu yokunatha ngomele emanti asemfonjeni longasesaweni laseBethlehem. Ngako letingwazi letintsatfu tesuka lapho tabhidla tichembe temabutfo lapho emafilisti ngenkhani taphumela ngale
taze defika emfonjeni longasesangweni laseBethlehem takha emanti tabuya nawo kuDavide. Kodwa Davide wala kwanatha lamanti esikhundleni saloko owathulela phansi embi kwaSimakadze. Davide wathi, "AwuSimakadze, akube khashane nami ukuthi ngingawanatha lamanti. Kimi kungabe kufanele nokunatha ingadi yalamadvodza lathi lahle emathambo ngempilo yawo." Ngakho Davide akazange awanathe. Ngaleto kwetento taletingwazi letintsatfu. Nguleto-ke tento taletingwazi letintsatfu. Amen. Sibongele lina. Liphilile Nkosi nakusihlwa. Suthisa Baba umphefumulo. Liphefumulelwe nguwe Nkosi. Ligcinisa Baba emadvolo lacekako. Liyasiphilisa Baba emitimbeni yethu. Uthite wena Nkulunkulu na ulifananisa. Walifananisa nemvula Nkulunkulu ongcwele. Wathi nayehla iswa ezulwini temhlabeni ayijiki Nkosini kawumathisa umhlabathi. Kanjalo lelizwi lakho Nkosi alijiki libuyele kuyabayaba. Kepha lifikelele nako uNkulunkulu lolithumele ukuthi litawukwenda. Babe wefulo ngcwele nakusihlwa Nkosi siyafoka phambi kwakho. Nakusihlwa Nkulunkulu wefulo ngcwele sinikela impilo tethu kuwe. Nakusihlwa Nkulunkulu sicela uholwa nguwe. Nakusihlwa Baba sicela kufundiswa nguwe. Ngegama likaJesu Kristu step by step Baba wefulo ngcwele sicela ukuthi uhambe nathi Nkosi. Sibambe Baba esandla sakho semusa. Ngegama likaJesu amani wena Nkulunkulu umvulo wendlela la Nkulunkulu kude khona. La emehlo omuntu angacabangi khona. Babe wefulo nemandla onke lethi livi lakho Nkulunkulu wefulo nemandla onke. Babusisiwe Nkosi labo labalangadelela enhlitweni tabo kuyawuhlanganyela endlini yakho eSiyoni. Bevele ivi lakho Nkosi. Sithe babe noma bahamba esigodini esomile kubeke ubashangathi diyalo demifula. Babe wefulo ngcwele wathubeka Nkosi. Wathi uyawasusa emandleni ubabeke emandleni. Nasethambama-ke Babe wefulo nemandla onke. Sikhulise Babe ngelivi lakho ngegama likaJesu. Tembule Nkulunkulu imihla nemalanga ngegama likaJesu Kristu. Umele mntwana wakho Nkosi asalaba Babe nakusihlwa. Siyalemukela Nkulunkulu wefulo nemandla onke ngekukholwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Haleluya bazalwane. La sifunza khona bazalwane sifunza ngaDavida uhleli emgedzeni. Sitawukhumbula kahle bazalwane ukuthi kubaleka kwaDavida ebebalekela Sawula afuna kumbulala. Kungakho-ke kuthiwa lana bekahleli ngakuphi ngasemgedzeni lapho bekabhaca khona. Lithi-ke lelivi la letingwazi tatingekho kuye, but letingwazi tase tiyesuka setiyawuhlola abantu, tiyawuhlola Davide lapho bekakhona le ngasemgedzeni. Timkhanza-ke ukuphi-ke ungasenqabeni. Ini-ke inqaba bazalwane ngoba sisho sithi Jesu uyinqaba yethu. Inqaba indzawo lekhethekile lapho lokuthile kutawendelwa khona. Inqaba le lokho kusho ukuthi Davida la bekakhona indzawo asahlala kulendzawo leya indzawo bekayikhethile kwekuthi la nangifuna kukhonda Simakadze ngidawuhlala kunayindzawo naye ngidawuda ngifike ngingene khona. Haleluya. Davida bekadapho nakafika namadvodza ayefika-ke kona kusho ukuthi bekakhululekile ahambile because nawuthi ulandzela kahle bekakhululekile wona ahamba ayawuhlola imindeni yawo. Ase ayabuya atawuhlola Davide
uyamkhanza ke David. Uyafika ke David nase bafikile ngoba lithi leli kwakusikhathi sekuvuna. Kusho ukuthi bona bebahambele kuyawendani kuyovuna. Ukhumbula kahle phela David bekade bantu labatrainiwe batrainelwe impi labantu lamadoda lam 600 lebe bantu lagcina awatholile bantu labathola lebe banetinkinga bakhathatekile labanye banaloba lebe banabo wafike wabutha bona kwaba ngilona libutho lakhe. Haleluya. Kanti impi yama-Israyeli kuthiwa tingwazi todwa nje kwatakile gijima le etulu ko 3000 tona todwa nje laba kude tingwazi bathi ngekuhamba kwesikhathi ngekuhamba naNkulunkulu kwadina sekuvuka tingwazi setiba khona la kuDavid kulo 600 webantu lithi ke leli tingwazi tadina setikhona kuba ngu30 kulo 30 lebeka khona taba khona letintathu letiva inkosi ithi yomele emanti lengawanathi but akusiwo onke lamanti lengawanathi lamanti lewafunako ngemanti lasemthonjeni ngasesangweni laseBethlehem. At the same time lapho eBethlehem kuthiwa kwakunemafilisti lapho lebe basungumile ahlomile ende bonke afuna kulwa nesizwe saka-Israyeli. Oh yeah. Leti ngwazi leti ngekwati ukuthi inkosi seyikhulumile lokhu lesikufuna ngosifanele ukuthola but kunanayo inkinga lesembi kwethu ngemafilisti ahlomile but akabonga uNkulunkulu kuleti ngwazi ukuthi takuba limuva lapho nalicabanga la tatisuka khona na Davida tihamba tinqoba lapho kumatima khona but tiphumele tingene tifike tinqobe tasatha ke leso sibinzi leso ungasithathi siyamathi thine lesimkhodako siyamathi thine lohambe nathi indzawo yonke siyamathi lesihambela ibanga lonke siyathatha kenyalo lelijeke lenkosi siyathatha lekhaka lenkosi siyahamba siyophelela inkosi emanti. Hallelujah. Lord God. Ifuna kunatha emanti hayi onke lasesikhotheni elingasesangweni laseBethlehem. eBethlehem kunenkinga kunebantu labahlomile lokushoka ukuthi lomaqhamuka lapho bangamenda noma ngabe yini but nani lamadoda athi hayi thine sekanjani siyakonza manje sikonza la lilithi lelivi babagudlula babashonsalena nalena bahamba bayophelela inkosi emanti. Hallelujah. Kunemandi bazalwane kufanele siwanazi akusiwo onke manje lokufanele siwanazi maneni ke bazalwane emandi lakhona lamuhla sipha ukuthi kunabo tsunami sipha ukuthi kunabo bani ba khetha mzalwane ukuthi unathama akusiwo onke lokufanele siwanathe lamuhla kunemandi lehlukile kunabo anointing water kunabo bani bani but akusiwo onke lekufanele ukuthi siwanathe bazalwane nankhaya thine lesibekele wona emanti
nawo uthi cha ngeke sawuhamba thina lesimphethe lesamba naye asinale nkosi yethu akasali kule nkosi yethu but sihamba naye nathi kungako siyaqonda lana siphethe kampane nkosi siyophelela inkosi emani yomile ayikomele onke but nangaya. Hallelujah. Yes, Lord. Nangaya asesambeni naseBethlehem eja eBethlehem kwenziwa basana kwathela inkosi nabafika sebabuye nawo lamandi uthi ke Davida amkhoni uwanatha kutafanana nokuthi nginathe ingadi yalamadoda lawo ungathi ke Davida beka cabanga abenabo noma bekasambulelekile kuthi ukhona lona lotawufike anathe ageze kulamanti lawo lengadi yakhe ngiyo lefanele inathwe hayi lefanana nala yamadoda kusho ukuthi ekhaleni lakhe kwanuka lengadi yeliwundlu lena leseyentele bazalwane leseyisitemile nawe yasiletha kuJesu uthi sesiyawugezwa lamakabhakabha nanga leswaname kwesitha lasidzakada asitsakada sitha bathi ngale ngadi yaKristu senta njani siyagezwa. Hallelujah. Siyagezwa bazalwane. Umbuto ukuthi ingabe wena unatha kumaphi manje? Unatha kumaphi manje? Kuhanjwa lana kunalenkinga yalamafilisti. Unathaphi nangabe kunenkinga embikwakho? Wena njani nangabe kunenkinga embikwakho? Ubheka phi mzalwane? Lamuhla wathi kumathi kahle mzalwane lo ukuthi kunemandi lakhethekile elikhethelo lakhethelwe wena. Awunathi noma ngabe uluphi uhlobo lwemandi. Ikhona ingadi yaKristu Jesu. Ikhona ingadi yeliwundlu. Because if the demon nebazalwane kiyafika tifike tikushifte endleleni ngenanjana Monday no it was Sunday after church nangibuyele ekhaya ngiyaya ngiyohlola lomunye babe sivame nje ukugalela naye uphathekile uphethwe umkhuhlane kabuhlungu siyakhuluma ke naye uyafika uthi hey yabona lo mkhuhlane lendlela lokuphethe ngayo ujuba nalolu khalo ngiyabona lokuzawusewodwana hayi sekune maphubalo lasabeliwe ngentene maphubalo mina usiwodwa lo mkhuhlane ngithi ke mina ekhaba be akusinjalo isuka kuwo lo mkhuhlane nambo ungenda nje kude maphubalo lokwempilo umane nje ukuphethe strong utawelulama ungayindzawo hlala phansi utawuphila. Almati noma wagcina kanjani but masibeka leseluleko. Yes. Masibeka leseluleko ngiyethemba ukuthi wanglalela ngoba wathi ngenyelanga ngathi ngiyefika lekakhe ngibuka tinkomo nami ngifuna inkomo wakhanza ukuthi tilakhaya ngakhanza kaadlala emakhathi nalabantu abakhe uthi ke lalela lokhu bese kuna Dlamini anikhulumi noma ngabe yini umfundisi lo angizange sengikhulume ukuthi njani yena ubona kuhamba kwami nekumtshele nekuthi ngithini angisho lutho but yena uthi hey bantu bami ningasakhulumi noma ngoba ngayini nangabe nje ukhona lokhu lofuna ukukhuluma don't talk stop it lona umfundisi uhamba kwakho na umuntu bazalwane akufakazeke ngisho nabelive bakubone ukuthi hayi khona
kukhona lokukhona bengithi ngathi namphethwe umkhuhlane nami umjuba ngase ngiyaya kuye ngabe sengithi hey kude yini imbida lokumanginika yona itomane washele ekhalo abengakusho yini umphethwe umkhuhlane njengoba nayo uphethe kude makhubana letinto tesibili bazalwane lokuthatha Jesu simbeke abe wesibili bazalwane asikunyekeleli sibingisenati ingwazi nathi sigwalelivi leti ngwazi leti tatigwele emandla nekwati ukuthi leli simphethe thina ungetulu kwabo konke ungaqonza njani empini uyathi uyabona nase emasotsha kaNexi nase kukhombe phansi nje tende nje hayi uva uqeka blue but lethi taqonza lithi leli tabakudlula taphinde batabapheshisa tangena emkhathini tahamba tayonda lokufanele sendela ingosi ingosi lengadli konke ingosi leqonzile ingosi lenelugqobo lwaNkulunkulu ayibuthi konke lokho but iqonzile lo mthelela ke wale nkosi wasekutheleleka naleli bandla lonke lelala abantu bakhe David Timothy bazalwane tiyadosana na ufunza Matthew chapter 12 usukela verse 1 na 2 lithi Jesu wahamba nani bazalwane nebafunzi bakhe ekhathi ensimini bathi beva sebanambile lithi ke base bayafuna bayahla kanti bekulisuku lesabatha akubone amaFilisti lo yini bendiwa yisimo indlala bazalwana ayingakusidoseli etinveni letinganamsebenzi etinveni lesiyawuthi ngekuhamba kwesikhathi sinanjani ngato singene esihogweni ngato sikabele nje nalomunye umzalwane ngiyefika lakhe ngitoboleka screwdriver ngikhanza ukhala speaker ngithi ndawo yathi kanzi ubona ngeke ngosi futhi hayi ngikhona ngothi ngiyoxoloda ukuthi musi bantwana la ngithi le speaker ke ngeke ngosi sishaywa ngokuthi yebo hayi ngiphokothile nje nami ngithi mina akusiko musi gospel lena ngumasonto musi lona nihlangana waphilile namasonto hayi sadinga bese sikhuluma sesiphambana kuthi phela nami senjabulo nakusho ukuthi ngiyawujajuliswa igospel kuphela noma ngabe muphi music ngiyawulalela mina angeke ngishayele umuntu umthetho khala speaker ekhaya kamzalwane sinzisile siyakhala kuJesu speaker bisansidaba ngibisa izinto zonke zakwa imali yami matsongo ke kodwa imali yami uphitheso la mina mangihlala nabantu abangeke sikhale speaker ekhaya kami lesihlabela lolunye ihlobo ngaphandle kwegospel wakhala speaker ekhaya bona ukuthi sekunelufa kulabantu abakho sisuse le speaker mtshele ukuthi mntwanami le speaker lesikhala kodesi angisifuni ngiphinde ngisive but nangabe le speaker sitawukhala inamjana igospel nayo hayi noma ngangiphi ngoba ikhona lele seyihlukile leya awuva ukuthi bathini ikhona lesi ikhona bayayi
lalela ke nabalabasha kude akekho uNkulunkulu la akekho uNkulunkulu uyafuna ukuthi ngibone imikhe ngegolide ngaphesheya welisayo kuyaphela bazalwane. Oh Jesus. Ngoba bazalwane inkosi lekubekile ngishilo ngathi akusikudze. Akusikudze. Ngicela kushiya le message bantu labasha. Ngicela kuyishiya sipikele lesingahlabeli ingoma lesumisa ngoku. Musane kuzidlala emakhaya. Nani batali speaking lo tawusiva sikhala singambonga uNkulunkulu asivale bazalwane isikhathi sambile ilanga lishonile. Amen. Imisebenzi iyevakala so uyeke lo dawo uyathi ukuthi Jobe kuloko kwamehlela naye kwaba ukuthi afake isandla sekuthi awavumele lamadzini alokubi endele yebo bona bebathandaza kuthi ngene selokubi beja abete injobe ukuvala ukuthi madzini
ngalolu hlobo ngeke ndiwe la ekhaya. Belikhona ithuba labantwana baJobe babulawa ukuthi uyababona uNkulunkulu ukuthi kude labamdumisa khona kungona basuse asale Jobe atawuvela nebantwana labatawumadiri. Lo hlobo lo lwebantwana lufanelwe kufa. Kuda noma ngabe kuliphi izwi uyalivumela naye uyincebe yaNkulunkulu noma ngabe kuliphi izwi ayingabathandazeli futhi inkosi bathethelele. Hayi inkosi tawufike ngokuthelweni isuse yonke le qale ngokusho impilo. Siqapheleni bazalwane, ipikele bazalwane, sisuse singativumi ipikele atingeni baba mkhwanazi. Nangabe nje mfana wami bekhala sipikele le kumake shokuthi eleka mkhwanazi ngathi ngengoma asikhali sipikele singasiko gospel. Haleluya. Asikhali sidumisa uNkulunkulu kuphela. Dumisa